Hapedeng ke jing penkrea jangka balang Presbyterian Saidan ban pedang ya ke Presbytery bat komjuru ban rake ke jing dap arpusan snem lani ke Jubilee rupa jangkari bohoi sepngi Presbytery. Hak sautrik uno apra arajar arpusau nagaliang MLA ke umsning u Dr. Celestine Lingdo. Uli kendo markmat bagi nongkit kam shnong hakaba ula pentik kenai ke jing mang bisa keba R.San kelur tengka na kebentaman maramot ke surok shnong kebadan san kilometer. Ya gani ke jingirap ban penbahai ke surok u MLA ke umsning ulayo ban pensengau ha ke jingilang lengkot ke belalong ha gani ke sengi. Ha ke ofis terika murang ba shnong ke Saidan ha ke balaidon rengkat langru u ba M perbot EE ke PWD nongpo ba Evansis Jones mertong secretary shnong Saidan lembat kinong ilam shnong. Ha bakran nakaliang u MLA u Dr. Celestine Lingdo u loong bahadian ke jingwan ban pensengau ke jing da kinong ilam shnong. Lor ke jing penkre jangki ya ke jing seng ke ban salong ha ke senam ke banwan. Kumunong mi kemat jangan yang katan udah ne kebentak bakrau banerap ban penyo ya kene ke jing angnuat jangan yang lam shnong kam tam ka bedai bat kesurok shnong bedon kam ashwa ban pediang ya kene ke jing seng he Dr. Celestine Lingdo udong bagane ke shnong gedon kam kene surok om tang namar ke jingwan jangan ke jing seng mereka don kam shisha bane surok hakikat tu kene ke benta jangan ke shnong Shoshu ulieto bahalor ke jingdan kam nakaliang jongu ulada ban pensengau sha u sembut menteri rang ba ke jela ubdai ru menteri beri kemi ya ka kam surok ban nakaliang menteri ru ula batha ban nang sedang no ka kam ban pentre ke surok haba keren pat nakaliang kinong lam shnong kila penpau ke jing sngongo u MLA ke sning bat kumjoru sembut menteri rang ba ke jela badai leng ba ke jing trish tom jangki bagane ke jing angnut bane ke surok hasyawan pedang ya kene ke jing seng kalau urlong mentah Dia kajing kendu jonga bat ka shnong ka thau kila pensngau ya kajing don kam ka jongki nam ta ka surok hane apo ka shnong Saidan kam tam bagandon kane ka Presbytery bat ka taru along ka Silver Jubilee jong ka Presbytery ka ban salong hane apo shnong lada kam don kata kajing sengru kane ka shnong kala don kam kirki ban marmot bat ban yo katto katne ki bentah surok thamai hane apo ka shnong Tingilaya ai ka proposal ngala budin bat u deputy chief minister in charge ka PWD ti ila ai ka jingkerman ba ia ka ni ka jingtray la bandang sedang menteri no syakmat ka total leng jong ka surok bat ka resurfacing bat ki bentai bahable thumai ka total leng kan poi 1 kilometer ti ka estimate amount ka ba la penkre na kamanta kani kalong kumba arklur nrupusan lak di nakadaw ba kajing seng kalalong hatbin di haswa ba ki work order kini kita ikin mi la ai bor ban sedang no ya kani kajing tre di ngadap da kajing kemen ba ki officer napo ka PWD nompo division executive engineer assistant executive engineer bat kiwi ki staff ki don rengkat bat ni bat kin selai visit ya ka site nagasan kilometer ke pamanga ngaong ke benta ke badon kam kirki na ke benta ke ne jingseng en sa shim shwa let's say kilometer tam but baro kata ka total 1 kilometer en pendep wat la kut ke jingseng ro ke jing tri kan beteng man pendep ya kata ka basa